Sinarete. Karibu lakini la. Wow. Amashibeshe ku bantu nyene baje kumushigikira no munsi. Oh, sambi ubi. Umwana muremure. Inaragira utumwijambo. Bo. Muno mwanya reka duhere kwanza ku madame kuko umunsi mukuru w'abakenyezi songo bacari mu munsi w'abakenyezi abadame karibu wifotoza n'amafoto cyo gusubira mu banza hanyuma cyo kurikira les filles ndabona hariya bose barabiriwe cyo kurikira ababoga n'abajene n'abasinya n'abakomedi okay ndera hagati ko niwe yakaye dore kandi ama iruri bitanguri ifoto imwe batanyuzwe n'ifoto zimwe gusa kaza abandi bakurikira handi abandi bintu bitanguri bizira diaspora Okay, le fille mwingere turawukungende tukoresha umwanya komisa tujye gutanga ibintu by'izina abagize n'ingoga hejuru tunafiga ko ifoto zitarenga zitanu alvegera sawa aho muri grupo z'ikibazo gore diaspora ntashubo yamukinya mu gihe okay photograph diaspora n'umukunzi w'umuriro murakomera Ora muri runo rubanza kuyoboka yishinze turasabye abari mu buhinga bw'ibyuma bategura urubuga kugira ngo twakire abashyitsi neza turi mu rubanza rw'abadiaspora barimo diaspora wacu igihugu yagombaga ariko tuzakurikirana nyuma barategurira vous êtes là et vous êtes prêts? Mana y'imbabazi, Mana y'ubushobozi, turatanze amashimwe n'icyubahiro ibitangaza n'ibihambaye wadukoreye kuri uno munsi tuba tubyutse turi bazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe rivugirizwe muntu. None databuja turashimye kuri uno munsi uri hejuru, kuri ubu butumire bw'uyu mwana wawe n'abandi bari kumwe, turatanze amashimwe n'icyubahiro naho nyene kugira ngo ukoranye abantu nk'aba. Databuja atari umushoboje ntavyo yoshobora, ariko Mana wabikoze abatumire bose bamaze gushika. None muri kano kanya Mana turakwinginze ngo rukubane natwe, kuko wavuze ati ahari babiri cyangwa batatu nanjye nzoba ndimo. None Mana turarenga, turaguhaye kaze hano hantu muri no sale, utamburane natwe mu bikorwa byose bateguye, maze ubihezagire, maze databuja ubane natwe gushika ku iherezo. Utugire neza Mana turakwiragije, tuzajye kubana natwe, duhamagaje ingabo zo mu ijuru ngo zitukikuze, maze igikorwa cyose kige gukorana hano kigirirwe neza. Uwo twirukanye ari satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu, turakwinginze Mana ngo ubane natwe gushika ku iherezo ry'iki gikorwa uzobukoze Mana. Amen. Muno mwanya rero tudacerewe tugendeye kumuhuza akantu hariya hari injabuka harimo n'inzoga mu Burundi
wavuze ko yakinye utekereje cyane mbona ko bitagusaba iyaba ari jewe ijya filime y'iwanje sawa yavuze ko yakinye atekereje turaza kubyirabira muri filime kungere yarategera ariko wowe mbona gaha reka twakire uno mushitaki nawe nyine ahaguruke atwibwire yitwa naka muri filime isi n'iminsi nakinye nitwa naka nakinye hole kanaka action mama nyinyi bakoreye muri ya bicho kirundi kombe bro None we warasara cyangwa waratekereza iyo tugiye tubwira tufatanyije ibikorwa oya bakinye nyene abana tekereje abana umwana nyene yarezwe ataha kaze ubundi mufika neza abana afise inzoro nziza reka yoga masi action twibwire witwande uzajya muri filime witwande wakinye hole iyihe action yo kumwaktere ahari yifata nk'umwaktere nyene nta sura agira avuga nk'umwaktere action tuza mikro oya diera muratwereka ko umwaktrice mwiza tuza mikro uvuga ati okay nitwa Diera nagiye nitwa Diona action nitwa Diera nkaba nagiye n'umukunzi w'umuntu ariko ntiyaje yitwa Kado yitwa Kado nkaba nagiye n'umwana w'umubosi profisha amafaranga kugira ngo wow umubosi none biramubera wakinyura mukindaro witwa nde kwanza karibu na sasa kari tuza bikoze ku munwa navuze nakuye nitwa Koko ndi umwana w'umuntu none wakinye hole iyihe nagiye kubakurumira abana b'imfura uvuze umutima mwiza mwabuzi oke ndashaka kumenya imfubyi ziri ngaha uno munsi uraza kwiba ahubwo none haje umwe kubusaba ko umufashwa muri radio ko bimwe mutima sawa tuza kurira abakora none wararika muri iyo filime kusa n'unarira ama emotion uvuga ngo sawa bizu urayikumbe ngakazi barashaka ndasabye muze murayaga nyine nituyage nk'ababikira bavuga ati icete twasomye no munsi bonsoir tout le monde, bon, je m'appelle Maka, ok, action. Tous à micro. Et vous? Tous à micro, ok. muri filime nakiye n'umwana w'ipawuze mama nawe ari mutonya wa neza okay tubu ageze rero kuri ka iri emotionnel iteye agahinda abantu bose bakunda sawa umwana w'imfubyi ariko ari presenta imbere y'abantu avuga ngo umwana w'imfubyi shaka wita umwana w'imfubyi avuga ngo yagiye gusaba sponsor muri lycée action Brinera shaka wifata umwana w'imfubyi nuwe butumwa kugira ngo umwana w'imfubyi Unaona hivi ugati. Yes, kugira ngo ukreye les émotions kuri les téléspectateurs bari video kuibona. Wowe yuko uri utushije cyane wowe. Nyemeye wifate nk'umwana w'imfubyi action.
mbwira umutere n'umugwanyi n'umusoda none tumwibisi cyangwa tumwihoze we umutere yifata n'umusoda action bilera tubutumwa bazi tureke ibiyayura mutwe umwana w'imfubyi tubwire okay natwe reka jana ukinishe we mukunda we wajya gusaba akazi ko mu gikoni wajya gusaba akazi ko mu gikoni wajya ko witwa none urafise abavyeyi aratubeshe Sabine aratubeshe ariko turadakora ibyiwe okay jembira abandi merundi babuja karibu na mbere imfuzi ifatanye imfuzi umumeshe navuga okay action baba witwa nde muri filime isiga iminsi wakimurundi wese jewe katsina nitwa Nigukora Kainet nakinye filime isi n'iminsi nakinye nd'umumama mwiza nakinye nd'umama wa Naki nyina nakiri imfubyi aho zari ziri bazifashe nabi zakirira ndazihanura ndubwira ndaziremesha zisigaye baza okay hapo sawa twese ngaha turi imfubyi shaka turemeshe twumve action créer émotion pour le téléspectateur kuko ngaha hariho amajuzi hariho abagusa bakanyura ngo ati yene uzonyinire action avuga umwana w'imfubyi si ukuvuga ngo iyo ubaye imfubyi ntibisigura ngo Imana iba yakwibagiye kandi umwana si umwe iyo umuyobozi agufashe nabi cyangwa akabyina akagufata nabi jewe ntacyo dupfana ndashobora kukubera umubyeyi ndakuremesha nkakwereka ko Imana ihari se w'imfubyi ari Imana yo mu ijuru hama akakwereka uko ugenda cyangwa ahantu ubaye nakuremesha ntibifata uku bivanye n'uko uri mu bundi buzima ukamenya ingene wibeshaho iyo wahora ubyina iyo ubaye imfubyi hari ubundi buzima uba utanguye bigasaba ko wihanganira ibigeragezo byose uzosanga aho hantu bazoba bakwakiriye. Merci beaucoup uyu mumama mukomeye amashyi ngo nabonye arafise kara y'umuremesha kiyago mama warigeze kuba uri mu baremesha kiyago warigeze kuba uri mu mashyirahamwe y'abaremesha kiyago urajyayo kubingura bishaboye nigeze gukina filime twese ikura ku cyawe igihe twakina Lucky yari umwana aririmba muri Zaburi nayo twarakinanye na Lucky filime iryoshye cyane twayikinira mu ishengero rya Rehoboth muri Church de Manyagara niho nigeze nkina filime hanyuma nakira aranyibwira kubera twakinye abona yonsubizamo ariko yivuga cyane. Merci beaucoup maman. Eva, Jesse va déjà vous dire ce qu'on a au diaspora. Allez, les protocoles, muri action. Ni turi muri Miss Burundi. Turi mu ba acteurs actrices dans un microphone ngaho. Voilà, action. Nitwa Akeza Roxana. Igazina. Nakinye nd'umukobwa afite amanyama menshi kandi akara cyane ndetse anaprofita amatungo y'abandi bantu. Wanaprofita wari Kirundo Kirundo hagaragara none wari Kirundo fata nabi ndera cyane. Sawa nombi umuntu amanyama arigaragaza niyo ariko aravuga Jessa mu masa action azira banje yitwa Iramba na Ferdinand muri filime n'abakenye Doctor okay Doctor twaje kuyipimisha dusanga twese dufite indwara ya mpox shaka utusi
badusigurire ukungene iyo ndwara twoyirinda kubatarayandura abamaze kuyandura nabo nizihe mpanuro bateguriye action. Abateteri baratandukanye baduha umutima n'ibintu byose umusoda agwara hariho hose none wowe n'umudokereye wowe rero mu katayoge nahura nawe komamera mugabo usanga yitaba Imana kubera twebwe Dr. Yeshuwi ari kufa umuntu ari kufa none Dr. ari kufa hayi hanyuma amaze kwitaba Imana ndabona ubuzima rero abaye atangiri ndagira ifuro gufasha ubuzima busanzwe abaye sawa okay tuza kurangiza maneno byawe urakoze okay muri uwo mwanya ndasavye les journalistes mubi shaka twibwira amazina yiwe y'ukuri nzana mu bazibazo yishura okay action amazina yawe y'ukuri ku bantu bakuzi bakubona muri televiziyo n'abandi batakuzi witwa nde? Okay ndasanje tuze niko imbere y'umuntu babiri bakumve bavuze ko witwa nde? Jibat sawa diaspora tukunywe tujiongeze mubije makono sana baada diaspora jamani. Okay Gilbert muri filme isi n'imisi wakinye ufite hore iyihe? Okay, hore bashaka kuvuga wewe baguhaye ikibanza kihe muri sinema? Wari? Icyambere. Okay, wakinye uri inde rero? Diaspora. Sawa, diaspora. Wewe kuresha umwana usumvye imyaka 40 byagenze gute kandi hari abantu munganye imyaka peki wahisemo kuresha umwana usumvye imyaka Imana tuvuga amagenga ni Imana yagutumye wamukundiye uwo mwana none erega bisa bituma twebwe abasore atamahera turaronka ducika intege ubwo nakaye kajya mu butekerezo abasore tujye kurondera amahera kandi muzaronka sawa okay nacho urakoze diaspora Kristo twese nakazi urakoze kunyakira cyambere reka ndabashimire mwese mwaje kunshyigikira abatumiwe na jewe abatumiwe n'abagenzi banje n'abafana banje muri rusange ndabashimiye mwese hama inzika nakimera nibyo wanje nakiriwe muri Ntakarutimana hama nera ni Ornella kubera nitwa Ntakarutimana Ornella ego. Okay, tubona mwese mwambaye imipira ngaho isa eske ico cyapa kiri ngaho gisigura iki muri make ntitwakimenye ntitwagitahukiwe sinzi ko muri abasiti muri tubigire neza tukumenye murakoze iki cyapa mubona urabona yuko handitseko MF haba munsi Manera Filme hakaba hariko n'umumama afise akana Manera Filme ni mama Manera donc mama wanje mama wanje ntawe ugihari ariko ndamukunda cyane narasezeranye ko mu bintu byanje byose nzohora nkora mama nzohora ndamushira imbere nicyo gituma nahisemo kwita umugambi wanje novuga YouTube yanje Manera Filme uyu mwana mubona ngaha nitajewe hama uri mama ni mama wanje
umumama ahagaze nk'uko mpagaze amakaje ahagaze uku ifoto n'isi yose iyo ndayibonye mba numva umengo mama wanje ntiyapfuye nico gituma ibintu byose nkora mba numva nomushira imbere nico gituma rero mubona aba bantu bose ariko abizera ijambo ry'Imana bavuga ati umuntu ntapfa arasinzira hari ahandi heza tumurindire kandi tuzamubonera. Haleluya! Amen, amen. ukomeza kutubwira Okay, Nina. Iyo swali reka tuyisimbe ndakubaza ikindi kibazo. Soko? Urashobora kutubwira muri make biografi ya filme yawe? Eske ide y'iyo filme yavuye hehe kugira ngo uronke titre yitwa Isi n'Imisi? urakoze sinigera ntegura ikintu uko nyine ntacyumviriyeko ku basanzwe banzi bari hafi yanjye barabizi sintegura ikintu uko nyine binjiramo abari impamvu rero kugira ngo iyi filime yanjye ya kabiri kandasi ya mbere yitwa Amaraso Amwe ndasabye mugire agaciro inyuma kuko iniyo sije nyamukuru yatuzanye ngaha bandanya neza. ngaragaje gusigura ifilime ya kabiri impamvu nayise Isi n'Imisi novuga ko jewe namenye isi mu mwaka w'2016 niho nabura mama wanje mu kwezi kw'icenda. Narabonye isi muri rusange isi yaranyigishije kugeza n'ubu ntirigera impa urupapuro rw'umutsindo iracanyigisha nico gituma rero numvise yuko filime yanjye noyita Isi n'Imisi kandi mu buzima muri filime nakinye harimwo ubuzima buke buke nagiye ndashiramo nabayeho Ibisanzwe hariho icyo bita fiction n'ibintu wapeye urabikora mugabo ariko barabiraba babona ko ari ukuri hakabamwo n'icyo bita true story. Ego kubera ko uwakinnye ari mama wanje muri filime ntiyashoboye kugaragara byamugoye ariko ibintu namukinishije ibintu twakinanye bimwe na bimwe n'ubuzima bwanje n'ubuzima naciyemo mvuga ati ubuzima jewe naciyemo hariho n'undi muntu bwabayeko canke hariho n'undi muntu buzocako kubera ko jewe ndibuka kera narakunda kubaza mama ati mama nigari nzobona umuntu yapfuye mama arambwira ati ushobora kuzobona jewe napfuye ariko yabimbwiye afise n'ayandi majambo akomeye ariko arambwira ni inkuru ndende y'ubuzima ariko iyi filime irimo inyigisho ikomeye ku bantu bari muri kino kibanza b'imfuvyi ku bantu bari muri kino kibanza baciye mu buzima bugoye kubera ko irigisha cyane. Ikintu nobamagarira abarundikazi mwaje kunshigikira ni ugufata mu mugongo mukadushigikira. Urabona Manara filime turacari bato, mama ni mama Niera na Gaposho ntibyakunze kuboneka, nta bantu bakuze dufise. Manara filime ihagaze kuri jewe, sibyo? Naguciriyemwo filime ni ikintu cya mbere kigoye gukora. Abaprofesa wa cineaste babizi kirarusha mu gutegura, mu kwandika, mu kurondera abakinyi, mu kurondera uburyo. Ese uburyo ubukura hehe kugira ngo ubashe gukora ibintu nk'ibi binanira benshi? Ikintu cy'uburyo rero buriya iyo
ufise ubwenge bwo gukora ikintu ishaka iyo ugize ishaka n'Imana iraguhezagira ikagushirira ibintu uko wowe ubishaka ikabitegura wowe kubyifuza. Nashize imbere ishaka, Imana yivanga mu byanje. Sawa. Ibindi bibazo nza kubikubaza après pause. Urakoze cyane, ndasabye mu mukomera amashyi yanjye ko isi n'imisi